Amjambo ndugu jamaa na marafiki popote pale ambapo unatufuatia. Mimi ni mwalimu wa watoto ambao mara kwa mara unafuatia katika mambo yetu, na leo hii niko na kiongozi mwenzangu ambaye ananisaidia kazi hiyo, na hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo tutakwenda kuzungumzia katika jioni ya leo, ambayo inalenga sana mambo ambayo tuko tunafundisha watoto, sababu ni vizuri pia na wazazi wawe wanajua nini watoto wanafundishwa. Na mimi kwa majina ninaitwa ndugu Lawi Nepa Wafunga. Mimi ni mkahaji wa hapa Baraka. Mimi pia ni mwalimu mkuu wa watoto kwa ajili ya kazi ya Mungu. Niko pia na kiongozi mwenzangu ambaye ni msaidizi wangu, anaweza kujitambulisha yeye mwenyewe ili pia muweze kumfahamu vizuri. Ndugu, jambo. Majina mimi naitwa Ekiochi Maliswaneville. Mimi ni mkaaji wa hapa Baraka, kata la Vodacom. Okay, tunashukuru sana ndugu mwalimu wa watoto wetu, na Bwana kubariki. Na pia kuna baadhi ya watoto ambao wamesema kwamba kulingana na somo ambayo ulifundisha watoto maswali yakawa mengi. Sijui ni somo gani ambayo ulifundisha watoto katika siku zilizopita? Ndiyo, hilo ilikuwa ni somo ambalo linaitwa Safina ni mfano wa Yesu Kristo. Safina ni mfano wa Yesu Kristo. Na pia hata na mimi nikizani kwamba ninaweza kuwa na haja ya kujua mengi zaidi, sababu katika siku hizi tunajua ya kwamba safina ilitokea tangu zamani, wakati wa Nuhu ndiye aliyejenga safina. Lakini unasema kwamba ulifundisha watoto safina ni mfano wa Yesu Kristo. Sijui unaweza kuambia nini watu wanaotutazama kwamba safina ni nini hasa sana, ili kwamba waweze kujua safina ni nini? Ndiyo, wakati Mungu alipoambia Nuhu ajenge safina, ile safina Mungu alimwambia ya kwamba ajenge kwa sababu kutatokea gharika, na tulijua ya kwamba gharika hiyo ilikuwa kwa ajili ya kuua watu wale ambao hawakumkubali Mungu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Sasa Mungu akaambia Nuhu akajenge safina. Nuhu akatafuta miti kaza wa kaza akajenga safina. Na nilipoambia watoto wakati Nuhu alipokamata miti kaza wa kaza ili ajenge safina, ilikuwa safina ambayo ilionekana kama vile nyumba ambao watu watakimbilia hamu ile gharika. Na wakati huu nikaambia sasa watoto ya kwamba safina leo ni Yesu Kristo. Hiyo ndiyo safina kuu ambao Wakristo wote au waaminio wote watakao kimbilia gharika hii ni Yesu Kristo. Tunashukuru sana ndugu. Na ikiwa basi safina leo ni Yesu Kristo, unataka kumaanisha kwamba watu wote waingie ndani ya safina ambaye ni Yesu Kristo, au waingie katika safina ambayo ilitengenezwa na Lutu katika wakati ule? Ndiyo, safina ambao watu wataingia leo au kukimbia ghadhabu ya leo ni ndani ya Yesu Kristo. Ndipo mahali ambapo watu watapata ukombozi. Na pia unaambia nini hawa watu ambao wanatutazama? Unaweza kuwaambia nini neno la mwisho? Ndiyo, neno la mwisho ni kuambia ya kwamba wale wote ambao hawajamwamini huyu Yesu kuwa Bwana Mwokozi kama vile kuwa safina yao, waje wote wakaingie ndani ya safina ili wakatengwe na moto utakaowaka wakati huu tunao. Na unafikiri kwamba somo hiyo kabisa watoto walielewa vizuri? Sababu mimi naona kwamba somo hilo ni kama ngumu kidogo hivi. Unaweza kuambia nini wazazi, sababu wanakufuatilia katika mahubiri na pia wanakuona live? Kwa hiyo somo hiyo kabisa watoto walilisikia vizuri na wakaelewa vizuri kabisa? Ndiyo, kulingana na mafundisho ambao watoto walifundishwa, hilo somo walilielewa vizuri, kwa sababu kuna maswali ambao waliulizwa na wakayajibu kikawaida. Okay, unaweza kutuambia kama swali ambalo wewe kama vile mwalimu uliuliza mtoto wakati unamfundisha na akajibu, ili kwamba wanaotutazama wajue kwamba unafundisha watoto vizuri? Ndiyo, swali la kwanza ambao watoto waliuliza mtu anawezaje kufanya au mtu anawezaje kutenda ili akaingie katika ndani ya Yesu Kristo kama vile safina wakati huu. Watoto walipewa jibu ya kwamba cha kwanza ni kutubu dhambi,
na wakabatizwe kwa maji, kwa sababu ilikuwa ni mfano wa wakati huu. Tunashukuru sana kwa ndugu wanaotutazama na kutufuatilia katika mambo yetu. Nafikiria kwamba leo hii nilikuwa na mwenzangu anayetufuatilia, ambaye ananisaidia katika kazi ya Mungu, na mmesikia jinsi gani amesema kwa somo ambayo alifundisha watoto wetu, na ikiwa kwa ambaye labda kuelewa katika mambo hayo, anaweza pia kutuambia iko hapa mwalimu, ili kwamba anaweza kurudia tena na akaseme yale ambayo amkuelewa. Tunashukuru, na pia tunawaomba kwamba muweze kujiunga katika channel yetu, ili kwamba muendelee kutufuatilia katika mambo yetu. Tunasema Bwana wabariki na jioni njema kwa